Ngiyabingelela namhlanje ngizokhuluma ngombuyiso. Kuyini umbuyiso? Umuntu mengcwatshwa efakwe engcwabeni lwakhe ngesintu kuthiwa ungaphandle, kumele abuyiswe ekhaya ukuze azogcina abantwana. Ekubuyisweni kwalowo muntu uma wangcwatshela isikhiwe noma esibhedlela ngekuswelakala indleko zokuthi alethwe ekhaya, eqeda kungcwatshwa bayathatha inhlabathi emakhanda bayehaza ngekhaya kuthiwe ubuyiswa ekhaya. Kodwa akusiwo umbuyiso lona ukuthi umoya wakhe ube seduze lomuzi wakhe. Uma sokubuyiswa kuyahlalwa phansi kuyumdeni. Ngicela ukugxila ngokubuyisa umnikazi muzi. Bese behlala phansi abantu bonke abosendo bese kusithi omdala kubo bonke engaba ngubaba omdala ngokhulu omdala noma ngubani abesebamba amabele awomthombaza phekwa ngawutshwala bombuyiso. Abanjwa njani? Uyathatha amabele amabele lemumbu afaka izandla zakhe athatha igwala lamakhala alibhebe abesevuvuzela laphana abesekukhuluma athi thabani silokhu sakuchiya egangeni namhlanje sikubuyisa ekhaya ukuthi uzogcina abantwana ekhaya. Kutshelwe izakhamizi zonke lezinye izihlobo lazo ziyapheka utshwala emakhaya azo ezizabuya labo ngelanga lombuyiso. Umuntu ubuyiswa ngembuzi beqeda laphana amabelana abese siyahlanganiswa lamanye afakwe emanzini angamila abesechaywa abese kuthiwa imthombo. Angachaywa laphana uma sewomile bese kuthi ngesikhathi esachaywa bayahamba enyangeni eziyizanusi kakhulu izanusi ngizachaza ngemhlobo yenyanga. Inyanga bayadinga ukuba kwazi ukuthi baqhube njani umbuyiso nalokuthi umufi ufuna ukubekwa ngapi kwendawo. Lana amabele ayahamba ayegayiswa, uma kungagayiswa ayagigwa lapha echole bese kusiba lamanye akhitshwayo afaka kodwa agigwa ewodwa azapheka utshwala ufakwa eqhageni obuyibo bubuyisa umuntu. Umuntu ubuyiswa ngembuzi. Bese uthi nxa kuthiwa umbuyiso ngomgqibelo ngolesihlanu ntambama inkomo ziyabuya zonke zizolala esibayeni lezi semlageni kumbe emasisweni. Bese besuka ke lapho ntambama sokunqondile babuthana kuthathwe imbuzi kuhanjwe ngaphandle engcwabeni lakhe. Uma walahlelwa edolobheni kuyathathwa futhi inhlabathi engcwaba iyechiwa phandle komuzi. Bangafika laphana bese kusithi lwana umuntu ongiyomdala wabamba amabele abesehamba emakhanda amangcwaba thatha igwayi abesevuvuzela phansi avuvuzela phezulu engcwaba akhuluma ukuthi sesikuthatha sikubuyisa ekhaya. Imbuzi yabe iseceleni kwengcwaba laphana. Bese qeda lapha nathi utshwala abukhafulele phansi lobuyana obungazange bahluzisiswa baphela aphinde abunye abuthele imbuzi. Nxa kunjalo abesebiza izibulo lalowo muntu libuye futhi lalo lizokhuluma ngokufana naye ephethe igwayi ahabula utshwala abesebuchithela phansi lembuzini. Bese ukuthatha lona umuntu omdala athatha utshwala abuthele phezulu kwengcwaba obunye abuthele imbuzi. Engabuthela imbuzi bese besima kancane. Imbuzi lena kumele ikhiphe ubulongwe noma ichame noma izithintithe. Ingenza njalo abadala bayachaya umpulu ukuthi usevumile ukubuyiswa. Ingavela ithulithi zwi ingenzi lokho umbuyiso uyama. Besuka lapho bese bethatha ihlahla lana lomphafa bahwaye ingcwaba bese behwaye imbuzi. Lwana umuntu ongiyomdala ukhokhela phambili ethwele ehudula ihlahla elihudula phansi imbuzi landela ngemva. Uma befika bengena ekhaya laphana sebe abhode umuzi wonke umpulu uyabuchanga ngendlela ephezulu. Bese befika laphana beqeda imbuzi lena sibulawa ingabulawa imbuzi lana inyongo yayo bayithatha bayigcine. Imbuzi lana idliwa ingelatswayi. Abafaka itswayi ngabaxhwalileyo noma bemzini kodwa bekhaya bayosa noma bayipheka kodwa kayifaka tswayi. Kuyahlukana abanye bafaka umuntu ozabekwa ilokhuzeni bamfaka inyongo bambophela inyongo abanye bamfaka isongo. Besuka lapha bayengena endlini eyolotshwala leyo ndlela lotshwala iyakhutshwa isihlothi. Bafike lapha bathatha iqhaga leliyana elotshwala eliseleyo bese benatha bakabule futhi baphostele phansi legwayi bakhulume sesukulethile ekhaya ukuthi uzogcina abantwana. Babiza abantwana balowo muntu obuyiswayo bonke babuye bazokwenza ngokufana naye banathi utshwala bakhafulele phansi bathathe legwayi bavuvuzele phansi bazivika ukuthi bangobani bonke labantu ababo. Ongekhoyo kuyakhulu ukuthi uObedi kakho noma wabhubha kungakabuyiswa ukuthi hayi lowu ubani sewabhubha kumbe lo ngumuntu akasihle usihle wasala wabhubha ungakabuyiswa. Bonke kwenziwa ama introductions kulowo muntu obuyiswayo. Qedwa laphana mabesebenze njalo bese besithi isikhumba sembuzi lena siyachukwa singachuka sibe isigcabha saloza bekwa ubaba.
Uma sebenze njalo bese bethatha ke lo muntu ongiyozabekwa bambambe bahlalela phansi bamtshela ukuthi ukhulu ufuna ukufakwa kuye. Unina la uyatshela ukuthi akubonisana laye ngoba yena ungumuntu wemzini wendile. Bambambe bamgqokise isongo noma bambopfake inyongo lela bambophela inyongo esandleni. Abesekhungwa ukhungwa ngani ngenkomo mhlambe ezimbili noma ezintathu eyinyiba ngenduna eyiyo ebekwa ukhulu lezimbili ezesibaya. Basuke ke lapho mabenze njalo ke sokuqalisa ukuchaya ingungu sokugidwa ekuseni sokuyiwa esibayeni bayibonisana ngenkomo ezabulawa sebemtshengisa lezana inkomo ibisibulalana ngiyesichebo kayila mkhuba. Sebenze njalo ke sokungabiwa imfuyo yomuntu ofileyo. Zabiwa njalo lezo nkomo. Abangamankazana baphiwa ibenye kusiya ukuthi zinenge kungakanani esibayeni, kodwa uma zizinenge kakhulu kababelwa ezilingana lezabafana. Abafana baphiwe zithe phohlo. Uma kulomzukulu ekhaya okhulele ekhaya uzelwe intombi noma lijaha la ubala njengomntwana ongumfana ekhaya uphiwa ezifanana lezabafana. Lingaphazamisa lapho lingabi kuhle imfuyo yomuntu odlule emhlabeni ziyafa ziphele zonke. Uphiwa nezintathu zakhe ezomuzi abesephiwa ensikazi enye ukuthiwa le ngiyeyomuzi emele ukuthi ingazala kungaba lo muntu olohlupho babuye ekhaya bonke bazonjani bazokhalaza kuthengiswe leyo nkomo. Abangabo mama bonke abaphiwe inkomo zabo abahambi lazo emendweni yabo kuyazila bayazichiya ekhaya esicinweni noma kulo obekiwe ubudala ukuthi nguyoseka ubaba bazijiye kuye laye uyazibhalisa zehlukane azifaka uphawu uthi ngaba lohlupho ubuyazothengiselwa kumbe uma esephelwe ngumendo sezibe ezinengi uyabuya azozithatha inkomo zakhe ayemzini wakhe abesechiya eyodwa okuthiwa ngiyomquba leyo isisala kokuphela. Zabiwa njalo inkomo bese kusabiwa izinsimbi izikofula amakhuba lenqola konke kuyabiwa. Kwenziwa njalo ke ngombuyiso ngesintu esihambelana lakithi esintwini. Ngiyabonga.